Ni tariki mirongo ere mweri jwa etantato mwaka ni jwa ngiri ijiri mirongo ere na itantato na ingo kugwa togeni kiri nteto chietu chia Weru thaa imwe na aria kunthe ukethirwa uri Weru TV na Weru FM turi nagwe uturo bukigaruka na gwita digital. Weru TV ni tututongerete ruterero rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana oscan QR code eje ukenere uthongi bwa Weru TV na kinya Weru FM thimune yaku magita jonde. Weru digital ni kumwago junde jore ni ontugutikyo gikethirwa kikigukuruka na nandikirwa rere turwantukuya narwa kirendware chiao iria nyingi atongeria ba ajamero ni bonekete kuringira thirikari ndebe na kinya kumakira ta iria ringi mantu jethiritwe jareriko bakiaria ntukuya narwa kiri mambura za guchokia nkatho kwa mubarothi Julius Mbijewe atongeria ba kathomba omto akiaria nonekete kwethirwa akigwata thirikari ya Rais Ruto mbaru na kumira unande mberene Amero ni bethairo bakioneka gwitikaniria na atongeria bao na kinya kojokia mwerekera jomwege siasa na itare ngoge nene achiari kana siasa kwethirwa bakiboria ruterero ria bakethirwa bakerekeria kura chiao ende kumania na mogambija atongeria baba bakiromba Amero kwethirwa bakigika thirikari ni kionaniria ate kinyabo ta atongeria ne bakuona moringi kura atena boburu ugoro bwana rwa turi kuria atire kethirwa ni ukuona atongeria ba Amero takaba komba kugambia Amero na kubaititheria rwembo rwa tutam ka Amero kana atongeria ba Amero bakomba kugambia kenda bethro bakitonya murengone ejwa tutam haraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakire mitandao yetu ya ukinyanetia na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ore tugwita na mbere amana ntetwire nkureterete ni kuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. atongeria mwanya mwanja baza Amero kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza na kugwata mbaru mirandire kubangirwa kweja Amero. Gavana Njoki okaire kumeneria MCs baria bakuregana na wathani bwawe akiuga eu ni miario iria bakwithirwa bakimirimiria akariba kathuchi wardine Antubeto Kiongo Igembe North gutetanikira bakuga ni kwangaikwa ni arethi maya kugitithia ogoti ajanthe gurune KRA gutambia ntumiria kuria Kenya kuria ogoti batichereri Teto cia Weru. Mwonanire to mathitho ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu tikambiria thaiji atongeria mwanya mwanya baria bakinyete mamburene za kuchokia nkatho za Ambassador Julius Mbijewe baugete bakagwata thirikari mbaru mwanka muthia bakiaria kinya ni bethirite bakionania kugwata mbaru thirikari iria iriokagite ni gaka iria nkuruki bethirite bakioria Amero bethire bakimigwata mbaru na nkuruki kinya bethro bagitaririria mantu mwanya mwanya aria ngabana mutuma akioneka kumeneria baria bakuregana na Rais Ruto na kinya kuga nikagita ka Amero gukenera ngugi iria bethiritwe bakiritirwa na mono kwithirwa bari na Ambassador CS Muga amwe na kinya we kwithirwa akiuga bagakaria mwanka muthia gitigiki kia munini wa Rais niwe Professor Kithure Kindiki mutugikare ni agutwambiria na rukonoru Muthenya jwa ruatongeria mwanya bagi siasa bakanisa na mwingi jwa mwangambi wa mwena chore bamba senda Daktari Julius Mbijewe ni bothurene kenine kia charia primary kiri kia thokewe kia guchokia nkatho. We have a lot collectively to be able to ensure to build the two countries in their diplomacy. I'm ready and willing and I believe that I will not let down
my people. I will not let down Kenya. I will not let down Meru. I will also not let down my family. Na bakia dia tonge dia babo na nyankadho cha mwonya Rais William Ruto ni kwa Daktari Julius Bijewe kanya kwa mombarodhi Vatican City na bakiuga bone bakugwa tambaru thirikari wa mwana DP Kithure Kindiki ni untonio bakuga nekuguna momero na mirandi ya weti na mbele. Tunamshukuru Mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na deputy wake Kithure Kindiki sababu ya kutupatia kijana mmoja wa hapa Meru kutuwakilisha kule nje. Noto Kenya itarira tumore iboya inewe aturikane bo aturikane ntore atunengera ambassador to ambie biwe na inye uyombe toe ine Ruto o uotarete Bijewe akamwethia mbio akamwethia ambassador Tukarie Kindiki tuamukari kasute mukaria tuamukaria kana bore anda tueta na arakonge bakonolongana bete kuthoa ambassador tokarea kwethia ate tuwekere President William Ruto tuitao ikonekana airstrip ya Kagome ikonekana minisete yetu waka Mariana University ikonekana ngai arembere turenda imenti centro ye orambasenda Dr. Muthaura twire na rietwa rinene nilio tukurombera Dr. Julio kuambiriria narua maendeleo ndio tunataka kama Wameru. Tumekataa kelele, tumekataa kugawanywa, tumekataa empty rhetorics, tunataka development and progress. Katule tumepata mtoto wetu Kithure Kindiki kama naibu wa rais tunaambiwa one term aibu si tuko two term. Mudiene mubunge wa North Imenti Raim Daundi ethira kithukira mubunge wa Central Imenti Kiremango Chine ureo ture kiathone giki akiuga ngugira kuthitha thaiji ni kugura kura kuma North Imenti akiretaga kwawe. Ewe ni sitting MP na utambui mtu kama ambassador mwenyewe ya Vatican ako hapa kwako na unawacha, alafu kazi ile unaenda kufanya ni kuenda kununua kura kutoka North Imenti ulete hapa ndio sasa ati uchaguliwe. Sasa umekosa watu wa kukuchagua hapa, unakuja paka North Imenti kutafuta watu wa kukuchagua. Hiyo ni aibu sana. Keripotera ndeto cia Weru wikendi reakwari etwa ni Mutuge Kare ngikuririkania rwareretu rwa ntukuya rwa turi kuria atongeria Bameru bakomba kugambia batonya murengone jwa tutam atongeria Bameru bakomba kugambia batonya murengone jwa tutam metanambe na kwethirwa ukiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya mwanya. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Okaire na ithukirite MCA baria bakuregana na utongeria bwawe na muno budget ya kaunti ya mwaka jojo 2026-2027 akiaria ari chukuru ya Thiga Kirimambura za kuthambecha cha chukuru eje njoke augete kuri MCs bakorwa na utongeria bwawe ni onto bwa yubiao onto augete atetikiria ni aririte kinyama karika za migomo ndene ya machukuru akiuga kwina batayarwangirwa kithomo kwithirwa bagechwa ntaira iri amwe na kinya kwaraniria na arito babakenda kuthiria mathina jara za kuoneka ndene ya machukuru. Martin Mugambi na Iji. Gavana Muthomi Njuki noroterete ma MCA baraba kuregana na budget ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka uyu. After next week when we pass the budget, na ukiona MCAs wenu mwambie wapatisha budget. Hakuna kazi ufanywa bila budget. Ukisikia MCA anasema hata pitisha budget, kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anatafutia tumbo yake. Njuki augite baraba kutheta I budget ino bari theta tontu bamo batu bakari ba kaunti ya Tharaka Nithi ndi bari thetu imantu mao bongwa. Ukisikia MCA anasema hata pitisha budget, kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anasema sitafanya na wengine wanapitisha tu, anajifanya ngumu aonwe. Hataonwa na nani? Na Muthomi wa Njuki ngumu kidogo. So aritie mama kagita karambe ya chukuru ya Thiga Kiriwandia Chogorie arariritie nkinya wagagu kiri machukuru.
ama tukaribia mitihani ambayo inaitwa continual assessment. Some of them develop cold feet na wanataka kuchoma na kuharibu ndio wafukuzwe nyumbani, mtihani ifanye nini? Ipotee. A few schools including one of our very senior ones, sitaki kusema ni gani, walianza kufanya namna hiyo kuonyesha dalili tu, principal ana panic anawaambia aende nyumbani. Tumesema we need to change our tune. Let us not be affected by what is happening in other counties. Nakuru is very far from us. Kiatho ni gikuriri na atongoria bangi kathumba bari ogo bakithirikari. Any money that we will raise here, we will make sure that that money has been spent well and accounted for. Tunapatana? Tunaelewana? Hata kama bado hatujaanza kutoa mchango, ameniambia ninje nimwambie atajenga administration block, na kwa hiyo administration block ametenga 2.5 million kujenga hiyo administration block. Ripotera Ndeto Chiaweru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Akariba ntura ya Kathoche ward-ine antu betwe Kiongo Igembe North na ndene batemanite na thina ingite ya ukaria kwithukirwa ni njogu kana kinya umu. Thina ire bakuona kagitene gaka hiri ya guntu kuria barethagia kwithukirwa ni antu kuma ntere ingi na kinya kwambiria kurithiria miundene yao bakenyangagia kinya irimare yao bakiaria baugite mantu noka zetete na mbere kwithirwa zagita barikia ni untu nande ne batigithi nene enene kumania na arethi baba bakiwa kinya ana bao bari na ogwa bagita machukuru makarika bakuga nejo zatumite chukuru otamaraene ikethirwa ikaingia kurio na kinya kurekeria ana rutha rwa midterm bethirite bakeinga kureo. Edwin Gatobu na riboti ije. Ni nturene Kathoche ondi antu betwe Kiongo gicikone kia Igembe North na nturire chimikuirie kuria karibo jurikiriro akithikira no gwa bobu ingi nkorone no ntubokire bakuwa bagwetetera arethi bakuma icigo muturi bambiriri kurithia miundene wega tigwereteri batikethe kinyambi kuna woke kajuka tiko na banje mwere na bangi gwititiro makania bakiugo ibakuigo botho kwate bari umirwa uturo ni antu bakwaria kimero jabo are bakuwa kinyare mobe makuona michinka na arethi bakimbiliete usalama bakeya ke batu na tobati kurianira na amani ende batu ote season tona amani arethi eko na murethi okwaria kimero tokiaria ko mundu wale kaithano ciathira mbodeletie na tuzani pulamba nigete mundene ikondoro urinde ikondoro bimundene ciakinyangelo kuna kurewa na ndadia ngerwa ngagwo ngakabirwa na gesio silaini bakeya andu 17 kwa twendo tumegura ng'ombe zoka ajo ogira watemo batu tututhura atori no atori kitharimo lakini batu mbere twatura kwanga icuriuwa tukanga icuicebuta tukanga icunjou lakini baba reyere baba usinda biu bionthe ntu bare twatura kwanga icunjou itianga icana betu twanga icawenjou ititwanga njou nire yana tukona bia koya miunde bagita nambere baruga kinya kithomo kiana kia wikiremete sukuru ya Maraene primary kirasmi kigwita rutha rwa midterm mapema ni untu bwana bari kuonania no bagwatwe Kenya ku ni untu bamabari thibarita sukuru kuna kwambiri kwengana na ana bari ku mwana ari wetirimana nya muntu njirene nyate waka matuka no bwabura babekirite ende batuka twerio tetu na haraka no kya kwithibwe thire security mbya yekimo shimwati njei wakaribishwe Igembe North burithe ng'ombe ciu na thiri bubati ukara na thiri kithabu kure ni kuria na thiri ao kwetu ntobetwe wonde bubati kwana kweu na thiri nikiriro kijite gwitikwa ni MCO wondi eje antubetwe Kiongo Joseph Nkonja mutano more akiure thirikari kujukiria tagaria baraba kuitithia na mbere untu bubu ni untu kuringana nawe gutori iguru ria watho vitengo bionthe bia kiusalama beye kuntuku bombo tutethia no ntu tutumba gutawalwa ni Mumiru atawala Mumiru ungi na ki katiba ya Kenya ni ikarasia maisha ya binadamu akaria muntu na into biawe arethroe mweni arethroe muntu betwe arethroe mu kabila no eriku arethroe u muthukia ne muthukia na bati kuoyera atua ora athukia bangi boyera atua itikumagania warithia munda wa muntu into biage no ntoi nagie gwethore nabio unachukuliwa hatua. Antonia Weru, weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.
Anto bare bakaraga kwina kieni kia stadium ya Maua baugite batithama kuma ithakene bibi mwankira thirikari ithirwe ikibaria bakiaria kagita karia mabisa bagukinyite nikenda kuthima na aria kieni giki gikethwa gikinenerwa akariba baugite bare ithakene bibi na njira ya uma ende kethira bakethwa bakendeka kwethwa bakithama gikethirwa gikibatetheria bunka kibethiro bakiri wa mbere ni aria mabisa baba uthimi bobona bobakiaria baugite guti muntu akethirwa agitonyera kithaka giki. Dennis Mugendi na riboti iji itugwitikiria kieni kia misetho kia mawata kio mawa stadium giakwa indi kiria tutitikiria ni kunenkana miunda yetu mbere ya turi wa buburi ugie bwa akaribaria banki na kieni ki habari tie nyuma ya sabe wa thirikari gukinya amwe na mabisa banki kuthima na gwikira ikingi kuria stadium iji igakinya na uti kithaka kia stadium tungirabite ni kithaka kietu kuma original kuma gathering mwanka demarcation antu kwa na fununu ati kuri antu bangira vita kithaka kia stadium. Please uti muntu ngirabu kithaka kia stadium ni katuri genuine owners na ito wetekeria stadium extend na ito wetekeria kubenderia extension kana mwankara stadium yokinya lakini na baba tore Toto tekwenda bulldozing. Itu kiro mbeko ni ruare tumeina munda yokinya na ina ibaga kwa affected. Then tukarande to the negotiation table. Twarire na tukarare wa. Then twathire kuriwa. Idiana ndi thirikari batiri wa kuyuge munda yote kambia urutangwe. Savia wa miunda Eric Munene bali na murungamiri wa ndia Maua Kometharanju ni bakani tenteto cia au kabere cia mabisa bamwe ba thirikari kuwa kuri na kariba mwe bayite munda jo kieni ki na nandi baliuga buria burio thirikari ni tikiritie kurira kithaka kia baria munda jwao jukarumwa kiri kwa kieni ki. By now those claims that atuanja likumengilabiwa but now tuweza kuverify from our Ministry of Lands tukadigi document all the way back to 1980 something na tukapata documents zinasema kweli kuhusu kiwanja. So currently kiwanja iko ile imekuwa set aside, it is only around 4.2 acres which ambao sasa tukienda kujenga the modern stadium size haitoshi. Kuna hata kukienda munda yuonekana mbere utewite munda yantu bro utemtu moyite munda thirikari no nyore kwao antu ba kathirikari bonete abira tuenderie ni butuongele kenda tuongela size ile kwendekana stadium ku negotiation ciario as from last week na oranto babetekanirite na thirikari stadium gwekareta developments ikareta eni ibo tukwenda eni boyura mawo genda tauni yetu ikura endi tukwira kinya gavana akaibua bua akiwa atukurea project tumitekerie muno na athitie boya lakini turerwe compensation kenda kithika nyumba gakurirwe wone bia waka kangi kithika munda getire wone mbe cia kura yungi. Dennis Mugendi weru weekendi muciene o Maua kaunti ya Meru. Na mutegeri kiri rware rwetu rwa ntuko ya narwa ni twithirite tugikuria kiuria kiria ni mantu jegie kugambia akariba kaunti ya Meru mono tugitegera bura thirikari ikwithirwe igitithwa na mbere turi kuria tongeria ba Meru bakomba kugambia batonya murengone ejwa tutam etanambe na kwithirwa kiaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya o uria tugwita na mbere ende kagitene gaka katwithire tukinogo anini tugicokera tukabumenyithia bure visi wachuka ethiritwe agitariria mono kiri monania jaraja gwita na mbere kana jaraja ethiritwe jakirika muthenya jwa ntuku ya narwa kienine kia gitoro ugeta kuraja.
na Nderaino Mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Raino Mabati, do it best on top. Tigania Central Clergy Forum watanirete na Apostle Julius Subi ne bakobo wata ugeni kireke odorano kya maromba gya ntugo itano maromba jajaja kambeira tareki 24 mweri jojojo wa ithandatu mwanga tareki 24 mweri jojojo wa ithandatu kianina kya mikindori TTI kwambeira tha ithatu cia rukiri mwanga tha 11 ciogoro. I have come to realize that when people are full of passion and they are full of desire and they crave to achieve something in life, somehow, anyhow, advantages begin to follow them. Ijani buinthe bukongwera kworwa inyana ukumyo ba Murungu. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara kete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia obundi na utea. Ture na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere ejawi igwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai to korega. Ngombe tiako ichiraragire. Ngoko tiako itekorekia. Ngorojago na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio byetu bidhidetu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bya ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigera ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana oriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success, our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Hey!
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me was in stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unachofanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file returns. Kumagara ine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nkatho cha mwanya mutegeri ni kwithira ugwatanirite na bautwe o kaire kirenteto chetu cheru thamwe na ro tugikuria kethira tongeria bamiru bakomba kugambia miru batonya murengone jwa tutam na ngetegera kiriro terero yetu rwa Facebook umania na maoni jaku mwanya mwanya. Muchai Steve aruga, will they convince us to even support them in the first place? Na we James akauga, why to support it? Kwani kuna kiongozi yeyote akona kura yangu? I will vote according to my conscience. They are going for their own interest. Ozo ni Fred Kebori. Nawe Meru Insights aruga, it's one term, no one can save Kasongo. Maorai Junior, it's one term and it's decided so. Tajiri, tuko kwa serikali, hatuko nje ya serikali. Ozo ni MC Karethi Kiplo. Zau ni maoni jaku mwanya mwanya jara wethirete ugeta na mbere gututumira gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyanidia. Na nandingi itanambe no kumenyithia nteto chietu ni ati kwa ntuko ya izire nza ya Wero TV na Wero FM ne bagwatanirite na
Nkiama ya kwethirwa bakigitithia ugoti ya KRA kiri kwethirwa bagichwa mwingi gutigira ne bakugita ugoti na kinya ko file returns ciao batechereri ntuko ya naro bakiriunga ntere cia nchiro kianja mao wake mongoro kigocho na kinya mekindori na aria bethirite bagitariria akari na kinya ko batara wega abwa kuthithia ujoni kenda kinya kwethirwa bagichebania na kuringwa baini. Duncan Mwathi na Iji Kinya. Musafara ya Weru TV na Weru FM amana wangirwa Kenya Revenue Authority ira ntuko eshire kire ndio ga ntuko itano hatukuliwa kila mahali gutigire tukwa masha wananchi kako barikania ku file return cia KRA mbere tariki 30 cia mweri ithira ncheru kianjai mawa kimongoro mikinduri nkuma na uthongi bago file returns ya kuchendelea gutamba Uwibu wa tinda kire ntugo ya cirekere musafara wa Weru TV Weru FM bawatanite na rwangi rwa kwithirania ugoti haganduruni ya Kenya rwa KRA kuthomithia miru gitumia gufile returns ya kucia KRA mbere ntugo ikuruka na kethiro uri na KRA pin no bateria kuthithia returns jaku kethiro ni KRA ya gikundi no bateria kuthithia returns kethiro ni KRA ya gikundi ja bodaboda water project ama ya ekuru no bateria kuthithia returns jaku nkuru kito mwanko kinyekere obisi kwa KRA no ntu inya urekere biashara yaku kinya uri nyomba no gombe go file returns yaku na mantu makara bwega awore wena thimo kwa mtoto na thimo ama kinya kamulika mwizi kinya wena karaka kabisa yeye kinya wena kadhimo kauka tiku makere internet KRA bwa kwera no gombe kwethero kiona services chionzare neku ukainya star 222 star 5 ash star 222 star 5 ash awo kwamba kwethero kiona services chionderere rungu rwa Kenya Revenue Authority mudia burukito mikero anyuru rwa KRA kureta ntumire no akubi nawe na tiwacero go file returns yaku ni umenyo akagita kamukana kangi ukaringwa baine ene na muno rero kwenda mautungata mamwe mari okuromba runi kuthoma kuona wira na manto maingi muno maguchikano thibwa mbere na ukeya ukurukirwa ta file returns mbere bakabisa ukaringwa faini ya ngirishire ethori mtu kiumbe kana kethwa tungu karingwa ukomba kethwa bona ikundi kienu ukaringwa faini ya ngiri 20 kethwa bona KRA pin as a group na mja file returns baririkania kufanya returns jao ja KRA na returns ja KRA ndendrai ni tariki 30 mweri jojo ila ilotha kwa mwisho wa mwaka wa thirikari mwisho wa mwaka wa thirikari uthiraga tariki 30 June tambo ndena pin ya KRA pin ya KRA na leo kwenda kuruora account wethera wewe muringi wa biashara na ntuko to bora toteka mbia runguru etandativo to mankoti yake antu kende inya chombo chianana na ukachekera kamuthitho kaku leo eta kuruora account ikende kana wethera we na pin ya KRA mbwa inya no tete inya kuthoma mbwa inya no kwa wethete kuria ngwe ukende kana wethera we na pin ya KRA kana mbwa inya kwengare ukwenda kura owo kuringa biashara ya irio re urenda kura pick up utokwenda chemario yaku konto kuraya mwanya ukende kana wethera we na pin ke reportera Weru TV mbita wa Duncan Mwathi. Munini wa Chancellor ndene ya chukuru ya University ya Kemu Professor Ataya ni akinyete kirima mbura za wonaneti ya bwa urimi nio ASK show ntere chia gitoro akiaria na ethiritwe ya gitariria nduke mbithe gutonyera urimi akiuga eu nio njira bakomba guchukiria nayo ureu ni agwetete mawega kathumba zarazezanitie na chukuru ya Kemu na mathomo ja kuguna mwingi zare okuthomera watho onto ugite bukambiriria ntukune ite kuraja nenduranirite ripoti eje. VC wa Kemu University Professor Ataya akiaria ndene ya monania ja SK na ugete Amero ibonekete kwambararia uremi bonene. Amero ibakwenda mantu ya kuthoma bathoma ura mugongo yetu ya Amero na ya Kenya yote na mbere na inkona kwena kuwirwa kunene sana kwina arito ba kuthoma kwina arimi ba kuthoma kwina ginya arito na aritani ba university bakuritana ura bombe te kubwithia research na bakomba kuona manto maingi gukundwa ginya njuizi wa mukombero dero eu yantethia muno ndi mukuru
Nkuruki ni atarĩrĩtie monania jao jakemu. Ibakorania academic programs, kuthomera ndawa, medicine and pharmacy, health sciences, ibakorania education and social sciences, ibakorania science and technology, ibakorania economics and political science, ibakorania school of business, ibakorania school of law na bachelor ya law tukameambiria September. Mwezi wa kenda ilo tukaambiria bachelor ya law campus ya Nairobi yonka kwa antu bakeambero kuria iba admite ni mero i Nairobi ere bachelor of law. Akioria ndukembethe kinya bokujokeria urimi no rito. Katoyete kuiritana kinya getha tore akoro batu itoyete nyatu kuiritana. Antu abethe ibe yebone ina baombikia kuona ume bwa kuthithia biashara. Bona ume bwa kuthithia biashara. Kuona nya biashara haraka ndani accounting government. Pakithithia validation emira. Kuona bakithia validation into binge bibinge oya wone kinyaga thano guote na ngugi imbiombe gya kuthithia bia korera mbeca. Kuona ikwashie bikethithwa biketha bie pako boboega na muntu akona mbeca ciawe. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Ayuthi beto. The future is agriculture. Ngeta na meno kumenyithia Nteto ni ati mabisa bathirikari na kinya atongeria ba makanisa kaunti ni Embu ne boketie mateta kumania na makarika zaraza tiagirite kuoneka za kingi anteriu makarika jaja zare amwe na kugwatwa Kenya kwa na bababare kwenyangwa kewendo kugeubia koreo na kinya ana kuritithwa ngugi injumu bakiare mamburene za gukungwira kana ka Africa neo Day of the African Child kiri sub county ya Mwea mabisa na kinya atongeria baba baugete mothuku za muthemba jojo ne jonekete gutabarikia bonene. Rita Mwaniki na ripoti Nkuruki. Cieko cia kunyita eritu anini kia vinya nĩ ciongererekete thĩinĩ wa kaunti ya Embu. Kuringana na munene wa ciana thĩinĩ wa kaunti ya Embu niwe Devlin Mundi arauga nĩ gukoretwo na eritu engĩ matonyererete kiviko gĩa tene ithenya-rĩ rĩa gukorwo cukuru. Cieko ino ikĩrĩkagĩrĩria eritu aya gũtiganĩria mathomo mao varia engĩ ao matuĩkĩte aciari matarĩ akinyu mĩaka 18. Wetu wa pande hii sana sana ya Mwea wamegeuza watoto wetu wasichana kuwa mabibi zao. Kesi nyingi sana kotini, magistrate anaweza kuambia zile cases tumepata hapa za watoto ambao wamebakwa, na sana sana wanabakwa na watu wale ambao wanapaswa kuwahudumia ama kuwachunga. Kwamba tuko na wasichana wengi sana wetu wamepata mimba. Ukiangalia zahanati zetu za afya Embu County, zaidi ya watoto 2,000 wameenda kwa kliniki za maternity. Wakieva makiria ni ati andu aria mari bakuvi na ciana ino nio mekaga cieko ino. Kuringana na njanji wa igoti ria Wang'uru niwe Philemon Lemei, engi aria magwatagwa na mavitie mama ni mageragia kuvurana na magoti niguo ciana ino itigagwate kivoto kiao. Unapata ya kwamba wale ambao wanahusika kwa hiyo mambo ya kudhulumu watoto ni wale watu ambao wako karibu nao, si watu ambao wanatoka mbali. It is either the extended relatives, wale ambao wako karibu nao, the caregivers, which is very unfortunate. And then worst of all, you find that when these people are brought to book, bado kuna mambo ambayo unajaribu kuona kwamba inafanyika ili kuweza kuzuia nini haki ya wale watoto. So ni jambo ambalo tunafaa tufikirie upya kama wazazi. Mwenari wingi ciana cia anake wanao mari ugwatire vuve gukorwa makirutithio mawira ma njara. Kuringana na munini wa county commissioner wa county ya Embu mwena wa Mwea niwe John Marete arauga engi ao nginyagia ni atonyereru wira wa wendie wa njovi cia Ivango undu uria ni mugaru na watho. Lakini kilio chetu kama viongozi wa serikali ni kwamba kuna watoto badala ya kusoma, badala ya kwenda kufanya yale maslahi ambayo wanastahili kufanya, they are engaged in child labor. There are others ambao even as we talk they are doing fishing in this dam. Watoto wanapewa chang'aa, wanapelekea wao wafanyikazi katika mashamba ya nyanya, badala ya kwenda shule wanabeba kibuyu kupelekea wafanyikazi kwingine. We are here today to speak
on those vices. Ruvonge rwa gutaura kirikaniro makiambagiriria muvango wa gutara ciana iria ivatukirite maundu mama niguo mabote gucokwa ni thayu na kuthii na mbere na muturire wao. Big concern for us, na ndio kwa sababu tuko na hiyo program ambayo tunaita trauma healing, kusaidia watoto ili wanapopitia mambo haya magumu waweze kupata uponyaji katika mioyo zao na ili waweze kuendelea na maisha yao wakiwa na peace of mind na waweze pia kuendelea na masomo yao. Mariti miario ino mari mweno aria kana ugicigo mbunge kia Mbeere Therero kuria kurai na mambura ma gukungwira muthenya wa ciana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Narua tugikuria kethira atongeria bamiru bakomba kugambia batonya murengone ejwa tutam ni bwa miru. Morris Meme akauga hotea one term mara hiyo au ni otugwikira gatanta kiri kumenyithia nteto cietu ceru themwe tucemanie thaa 3:30 nkumenyithia iji na ingi nkoroki etanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi. Ni Weru TV.